회의 진짜 표현 상말을 testilesio 다트링 주시 카리시베이나 민시 ogla 샵주제 아니 진죽 사이나 다당 간데스던 거래. If a consonant is added with vowel shabju followed by suffix sa, in such case, how should we pronounce it? That is what we are going to learn today. So as I was saying yesterday, we have umlaut like in German and in French. So umlaut, English-speaking students and Nepali-speaking students will have some difficulty pronouncing it correctly. So you have to pay little bit more attention to this lesson we had yesterday and the lesson we are having today. So, ka, shabju, ku, sa. Logically it should be kus, but we don't say kus. We say ka, shabju, ku, sa, ku. Again, ka, shabju, ku, sa, ku. Ku. So, umlaut u sound is coming when we have suffix sa and vowel shabju added to the consonant ka, shabju, ku, sa, ku. Ra, kata, ka, ka, shabju, ku, sa, ku. We know that superscript ra on top of consonant ka will not make any difference. Ra, kata, ka, ka, shabju, ku, sa, ku. Ku, and this two is ku. Ka, yata, kya. Ka, yatak, kya. Kya, shabju, ku, sa, ku. U sound, umlaut U sound should be there. Ka, yata, kya. Kya, shabju, ku, sa, ku. Ka, ratak, ta. Ta, shabju, tu, sa, tu. Tu. Ka, ratak, ta. Ta, shabju, tu, sa, tu. Tu, tu. Ga, shabju, gu, sa, gu. Ga, shabju, gu, sa, gu. Nga, anga, nga. Nga, shabju, ngu, sa, ngu. Nga, shabju, ngu, sa, ngu. Cha, shabju, chu, sa, chu. Cha, shabju, chu, sa, chu. Ja, shabju, ju, sa, ju. अब यो फर्स्ट लाइनमा के देख्नुमा आउँदैछ भन्दाखेरि यदि एउटा अक्षरको मुनि भवल सब्जु छ र पछाडि सा छ भने चाहिँ यु साउन्ड ल्याउने कु कु खु टु ठु गु ngु चु छु जु हामी सानो हुँदाखेरि
यसरी सिकाएको थिएन हामीले रटेर सिक्यो धेरै साल लाग्यो रटेर सिक्यो तर धेरै साल लाग्यो त यहाँ मैले के गर्दैछु भन्दाखेरि के कारणले चाहिँ यु साउन्ड ल्याउनु पर्छ यो एउटा नयाँ पढाउने तरिका हो नयाँ तरिका के कारणले यसरी उच्चारण गर्नुपर्छ किन यु गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ वावल सब्जु छ पछाडि सफिक्स छ त्यसले गर्दाखेरि यु साउन्ड हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले यसरी बुझाउँदैछु है र this is not how I learned Tibetan. I memorized. It took me very long to be able to read Tibetan. This is a new way of teaching Tibetan. I started after 24 years of experience. So some of them may be a word. Some of them may be a part of a word or a syllable of a word. But it doesn't necessarily mean that each of these carries meaning. What I'm trying to teach you is, if you see vowel shabju added to a consonant followed by sa, how should we pronounce it? That is the point. Sa, datak, da shabju, du, sa, du. French-speaking students and German-speaking students, they will find it easy because they have this pronunciation. Na, shabju, nu, sa, nu. Na, shabju, nu, sa, nu, ma. Ma, shabju, mu, sa, mu. Pa, shabju, pu, sa, pu. Ba, shabju, bu, sa, bu. Cha, shabju, chu, sa, not choose, chu. Ra, jata, ja, shabju, ju, sa, ju. Sha, shabju, shu, sa, shu. Ra, shabju, ru, sa, ru. La, shabju, lu, sa, lu. Ani pui changya lelabor inji le sheta lelawayore is much more easier than English. अंग्रेजी सिक्नु भन्दा यो धेरै धेरै सजिलो छ कहाँ सजिलो छ अब यो पढ्नु सिकेर अनि पुस्तक अब हामी धर्मको कार्यमा एक दिनमा झन्डै प्रत्येक दिन 2 घण्टा जति लगाउँछ होला अब लगाउँदैछ भने यो धर्मको अर्थ के हो त्यो बुझ्नुको लागि भविष्यमा बिस्तारै म पुस्तकको 1-2 वटा सेन्टेन्स बुझाउँदै जान्छु र तपाईहरुले बिस्तारै आफ्नो धर्मको मतलब बुझ्न सक्ने हुन्छ So again the second line du, nu, mu, pu, bu, tu, ju, shu, ru, lu. Manso tappecha loya karsa pui loya sosogi kieda yige pemisi gelchambore ta sosola thanda yechang digi rintang hak kingi yo mare ani lo tu pechela ani dinde pecha dinde lo chonnang ba yina ani miche tenta
딘데 레샤 탄다 바도 녜 하고 마중 땅아 니 세바 서로부 중세야 딘데 네줄 딘데 용그레 사 샵주 수 사 시 사 샵주 수 사 시 라 가타 가 야타 갸 샵주 규 सा ग्यु अब स्टुडेन्टहरुले युट्युब देखिको जब सिक्छ त्यतिखेर बुवा आमाले पनि अलिकति ध्यान दिएर यो सिक्नु कोसिस गर्नुस् आफ्नै लिपि हो आफ्नो अस्तित्व हो त्यो बिना म शेर्पा हुँ भन्नु पनि त्यो भन्नुको लागि परिभाषा पुगेको हुँदैन तामाङ हुँ भनेर तामाङको परिभाषा पुगेको हुँदैन का लाता ला सब्जु लु सा लु सी गी लु गा राता डा सब्जु डु सा डु सी गी लु डु सा लाता दा सब्जु दु सा दु सा लातक ला सब्जु लु सा लु गा लाता ला सब्जु लु सा लु यो पढाउने तरिका एकदमै नयाँ हो जस्तै अब पहिलाको स्कुल सिस्टममा गल्ती भएछ भनेर अहिले मोन्टिसेरी आउँदैछ एबेकस आउँदैछ त्यसरी नै पहिलाको भुलहरूलाई सुधारेर मैले 24 सालको अनुभवले यो तरिका निकालेको तपाईँहरूलाई धेरै धेरै सजिलो भएर जान्छ स र त स सब्जु सु स सु अस्ति रतक जोड्दाखेरि स नै रहन्छ भनेर भनेको थिएँ स र त स सब्जु सु स सु we know subscribe ratak added to sa will not make any difference. So sa ratak remains sa shabju su sa su. Dragata ga shabju gu sa gu. Nya shabju nyu sa nyu. Ta diso changmala tyonda yoba kyabgi mata nye khari lagu yosana dratang khandes tyongore. How to pronounce it correctly in case you see something like this. All this written on this paper, some may be a word, some may be a part of word, a syllable of word. And if added prefix or apostrophe, it can mean something. But by itself, some of these may not carry any meaning. What I'm trying to teach you is how to pronounce them correctly. Si, gi, lu. Du, lu, su, gu, nu. Ta shabju tu sa tu. Da shabju du sa du. Sa pa ta pa shabju pu sa pu. Pa ra ta ta shabju tu sa tu. Da ra ta da shabju du sa du. Za shabju tu sa zu. One of my French students learned to read Tibetan in 13 hours. That is an hour a day. So you can also learn it within 1 month for sure. Sha shabju shu sa shu. Ha shabju hu sa hu. Ra ga ta ga shabju gu sa gu. Ra ga ta ga ya ta
Gya, shabju, gyu, da, gyu. This is from yesterday. Hijoko rule. Ragata ga, gayata gya, gya, shabju, gyu, da, gyu. यो पनि हिजोको रुल, हिजोको नियम. छ, सब्जु, छु, दा, छु. दा, रता, डा, डा, सब्जु, डु, दा, डु. खा, यता, ख्या, ख्या, सब्जु, ख्यु, दा, ख्यु. सा, लता, ला, ला, सब्जु, लु, दा, लु. लु, लु. तपाईँले यस्तो उच्चारण कहिले पनि सुनेको छैन होला. फर्स्ट यो उच्चारण सुन्नुपर्छ अनि त्यसरी भन्नु कोसिस गर्नुपर्छ. सलतला ला सब्जु लु दा लु. था सब्जु थु दा थु. मा सब्जु मु दा मु. रा गता गा गा सब्जु गु दा गु. सा कता का द पछाडि द छ भने एकर जोडिन्छ. पहिले सिकिसक्नु भएको हो. सा कता का द के. We know that suffix the adds a sound to the consonant and whatever is added to it. Ba yata ja sa je, the one we did right now. Na sa ne. So दुई तीन पल्ट तपाईहरुले सुन्नुपर्छ र जम गर्दै सिक्नु हुँदैन. फर्स्ट लेसन यदि यो प्रथम पल्ट तपाईहरुले हेर्नु हुँदैछ भने पहिला लेसन नम्बर 1 देखिको सुरु गर्नुपर्छ. त्यसरी आजको क्लास यहाँ समाप्त गर्दैछु अनि दिनदेश छमसाकी. So see you next time. Hope you enjoyed learning Tibetan. Thank you very much for coming to the class.